Kad izbije cvijet, gubi se pupoljak. Možemo reći da cvijet opovrgava pupoljak. Jednako tako plod cvijetom najavljuje neko lažno postojanje biljke, a kao istina biljke pojavljuje se plod na mjestu cvijeta. Te se forme ne samo razlikuju, one se i međusobno potiskuju kao nepodnošljive jedna drugoj. No njihova prolaznost čini ih istodobno trenucima organskog jedinstva, u kojemu one međusobno ne proturječe, nego je jedna nužna kao i svaka druga. I tek ta jednaka nužnost tvori život cjeline. Sve svoje romane u zadnjih 10-15 godina ja sam napisao noću. Počeo bih negdje oko 11 sati kad bi moja supruga otišla na spavanje, a onda bi radio do negdje 3 sata ili tako, na tekstu. Nakon toga bi prekinuo jer ne bi bilo dobro ići spavati odmah nakon rada, zato što se onda po glavi motaju sve te rečenice, pa čovjek ne može zaspati, nego bi nakon toga nešto čitao što bi me opustilo, tako da bi lagano mogao zaspati. Tek negdje oko 5-6 ujutro sam otišao i ja na spavanje, kad bi se potpuno opustio ovim čitanjem, a onda bi ustajao opet oko 1-2 poslije podne. Ne mogu reći da sam u literaturi puno koristio Šibenik, iako sam Šibenik volio. Ali mislim, onome što čovjek voli najteže je pisati. Jer tu je nekako emotivno vezan i tu uvijek postoji opasnost da upadne u patetiku i da pokazuje nekakvu sentimentalnost, a to meni kao piscu ne leži i ne odgovara. Jedan veliki utjecaj je bio mojih prijatelja s kojima sam se družio, a to su sve bili mahom mislioci, stvaraoci, ljudi od knjige, bez obzira jesu li šta pisali ili su samo čitali i pročitali jako mnogo, ili gledali filmove. Tako da nas nekolicina, među koje spada Vice Vukov, pa djelomice i Arsen, iako je on bio mlađi nešto od nas, ali on je vrlo brzo se uključio u naše društvo, i pokojni Peterlić, mi smo znali satima šetati rivom, raspravljati o filmovima koje smo gledali. Kad nam je bilo 15 godina, Vice i ja smo pročitali Hegelovu filozofiju povijesti. Ne znam koliko smo mi od svega toga razumjeli, to je sad teško reći, ali to je bio nekakav ipak poticaj za razmišljanje o stvarima, o povijesti, o svemu, i nama su sati prolazili u tim diskusijama, često i prepiranjima, Onda je u stvari ispalo smiješno. Ja sam postao noćni čovjek naprosto zato što mi je to godilo, što sam u pisanju se osjećao više koncentriran, jer kad je noć nema nikakvih zvukova, ništa se ne čuje, ništa što bi odvraćalo pažnju, tako da se čovjek mogao potpuno koncentrirati na tekst. Samoća pridonosi ovoj koncentraciji, jer noću kad sam radio bio sam sam. Moja žena je spavala, a ja sam radio. Kao što vidite, ovo je moja radna soba, ona bi spavala tamo u skroz drugoj sobi, tako da nije to nju smetalo, niti je ona mene mogla smetati. Samoća ima
zapravo jedan stvaralački poticaj, da tako kažem. Ali nije dobro ako je čovjek uvijek sam. On treba društvo, treba se kretati, treba komunicirati s ljudima i tako. Ali kod stvaralaštva samoća jako dobro dođe. To je zapravo, čak mogao bi reći, i uvjet da čovjek stvara. Naravno, to što je on sretao ljude, razgovarao s njima i tako dalje, to jako pridonosi samome stvaranju, oblikovanju likova i radnje i tako dalje. Ali u toku dana nije dobro ako je čovjek stalno sam. Ja nikada nisam osjećao usamljenost, jer sam uvijek imao o čemu razmišljati. Čovjek zapravo, barem što se mene tiče, uvijek ima društvo, ako nikoga, ono samoga sebe. Čovjek inspiraciju ima samo u sebi. Dođe na ideju, sjevne mu neka ideja. I onda sad on počne iz te ideje graditi likove, radnju i ostalo. Pri čemu naravno i to što on vidi i doživi izvan kuće je iskustvo kojim on onda to što želi i likove oblaže, pa onda ti likovi djeluju stvarno. I često ljudi prepoznaju u njima nekoga, a ja uopće nisam mislio na toga koga oni prepoznaju. Nisam ni na koga mislio, nego sam naprosto gradio lik u skladu s fabulom koju sam konstruirao. Tako bi gradio lik, a naravno onda svoje iskustvo ljudima bi u taj lik unio da bi djelovao uvjerljivo. Ja sam zapravo to najviše naučio od Gogolja, kod koga se miješaju fantastika i realnost, gdje on malo onaj krajnji realist, a onda unese fantastiku u to. Dakle, i ja sam išao tim putem. Sva moja djela imaju, neću reći sva, ali najveći broj njih imaju neki element fantastike, koji je zapravo dio cjeline, inače realistične. I to realistične u smislu da je to stvarna slika situacije u kojoj smo, i sad u tome nešto fantastično. Ja i ne idem za tim da izazovem smijeh kod gledatelja, nego da zapravo ostavim gledatelja u razmišljanju. U Hamletu iz Vrduše Donje, kad sve završi, publika ima o čemu razmišljati. I to je prije tragedija nego komedija. U stvari, ja sam čak i izmislio žanr u koji to spada, i to i drugi moji komadi, pa sam to nazvao grotesknim tragedijama. To su groteskne tragedije. Kad sam pisao Hamleta iz Vrduše Donje, ja sam došao na apsurdnu ideju. Kako bi to bilo kad bi neko vrhunsko djelo, kao što je Šekspirov Hamlet, bilo prikazano u nekoj zabiti, kao što je neko vlaško selo ovdje u okolici. I sad to je već samo po sebi takva ideja je smiješna. I to je zapravo bio početak odakle sam počeo. A onda sam iz toga razvijao radnju i paralelu sa Šekspirom. I tako sam radio sve drugo. Pa naslovi mojih dijela vam pokazuju upravo sve takve apsurdne situacije. Nečastivi na Filozofskom fakultetu. Svečana večera gdje? U pogrebnom poduzeću. Veliki manevri u tijesnim ulicama. Onda nihilist iz Vele Mlake. Dakle, prvo me povuče ideja. Sama ideja da suprotstavim nešto
što se ne može što ne može zajedno. Hamlet i Mrduša Donja, to je apsurdno. Dakle, ideja mora biti apsurd. To je kod mene bitno. I kad sam to pisao sam posve opušteno, tamo negdje 65. godine, jer sam bio siguran da to nikada neće izići na scenu. To je bilo vrijeme kad je bila ona partijska diktatura, Bože moj, 60. godine, to je još Ranković bio na vlasti. Ja sam bio siguran da to nikad niko neće izvesti i to me činilo potpuno opuštenim. Ja sam to pisao da bi mogao svom društvu čitati i zabavljati se s time. Kad bi mi neko uzeo pisanje, ja više ne bi imao razloga da živim. Jer jedini razlog mojemu životu bilo je da stvaram i pišem. Ništa drugo, ničim drugim se nisam bavio. Ja sada na neki način sam se potpuno isključio iz javnog i društvenog života Šibenika. Živim na Šubićevcu, zatvoren u svom svijetu. Ja čak i ne znam što se u gradu događa. U svijetu je sve više zla. Ja sam o tome napisao i jedan roman koji se zove Astarot, u kome Sotona zapravo vlada svime i u sve je umiješan, čak i u crkvu. Malo ko govori o Sotoni, svi Sotonu doživljavaju kao nekakvo biće, neki entitet koji je izvan nas, a on je zapravo u nama. On je u nama, u svem onom zlu koje nosimo u sebi, a to zlo se manifestira posvuda. Vani lagano sviće, još jedna noć je iza nas. Sad lagano frižider pa kinderbet, a sutra nove pobjede. Nema predaje.